Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Office jong Superintendent of Police West Jaintia Hills District hakala Sngi Blay jong katayo. Kala Rakhe ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking arajar arpulay naga Sngi Pyrshah yo Drok bat ka Khaïi Beaiñ halor ka phang ka baong People's First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. Kajing temu jong kani kajing elang kalong ban pensngoto ikipat ba, bakim day ban ailat bo udrok un karoy ni jilay, henrei ki day ban yang teli ban Pyrshah ya kajing pendon kam ni Khaïi yo udrok. Ya kajing elang hagani kasngi la panyait da kakong CW Lingdo MPS, kabalong ru ka Deputy Superintendent of Police jong ka West Jaintia Hills District, Hagajing idon lang Superintendent of Police ka West Jaintia Hills ba si serti kinong hikay bat ki kna school na ki hinyot liki school hapo ka district haga program ka bala penlong ha Indo Hall shoot waku Jowai. Hagani ka sngi la ajing batayru halor ka jingma jong Drok da Dr. VD Sanga hiwat Rembai MPS Additional Superintendent of Police West Jaintia Hills bat kumjo na kakong P Sumer Outreach Worker MCA WA bat no ba H Singkon ubala ai jingkren halor ka jingshem jong u bat kumno ulat na ka jingkerni na udrok kinong kren gibala ai jingkren na kini sngi kila kren chapang ka jingkta jong udrok ya ka kot ka khia ka met ka phat ha ka jingmut jing perkhat ka jingkta ya ki emnang ka salang ka yeng ka sem bat ka snong ka thau hi baro ka we bat kumjo ru kila jingrap kibala ban yo lada don kibang ngop kum hagani ka apon u doktor Rembai kumure shampang ula kintu yaki kena school bat ya baro badai ban pethu bala da don kinu ki bala ngop hau Drok kin yarap ban penilen ti ne ban batai yaki lat jing sumar namar da ka jingya trailang jong baro anla banyale Pyrshah yo Drok hagani ka sngi la yo ru yaki jingruai ba kerpang na ka kong si fanai ka badai ka nonghikai jong ka North East Adventist Higher Secondary School kle tershi I pledge that if I come across a drug in my personal capacity, see good drugs. Chemical that once you consume it, it have an adverse effect on your brain or it damages the brain. Drugs not only damage your brain, but at the same time, it damages your body and the various parts and organs of your body. If you look at the presentation, you have a picture, or we have inserted a picture of one person who started using drugs at the age of 28, and in a span of 10 years, there was drastic changes in the physical appearance of that concerned person. And by the age of 38, the person expired. And he expired prematurely due to the consumption of drugs. So basically, drugs damages your body, the various organs and parts of your body, which results in health issues such as weight loss, muscle damage. It damages the liver, the kidney, and even your veins will collapse in time, or with passage of time of consumption of drugs, even your veins will collapse. Drugs, illegal drugs on TV. Example ini kamu heroin, kamu cocaine, kamu Kiboja drugs kiwa sarkar percaya kalau kita dalam di illegal drugs kiwa nanti lagi report. Kecuali drugs sedang mana kita bisa beri. Kita orang kita kambing, cigarette, nete kiat, kibiar, pola saya kini pills, sleeping pills dan itu kiwai penyok dia. Kita tahu di soft drug, kiwiya dia seperti cari drugs. The houseman kamu itu mendewa bende dan sedang mendewa terwar, we
terwawina pina orangnya sekreti orang ini orang nak bumi akan lagi orang kurang lagi warga orang di Drok itu manusia belumnya kata keperai kata kisah serong Mendek ialah saya yang bahwa no, kata keperai kata kisah serong dosnya apa itu kinonten itu sebenarnya kinonten itu di Drok itu kisahnya mana hanya kuat kisah kanten Mendek tadi ini kata Sngi nyawa antara Sngi chasing the chase ini antara Sngi nega cak mana yang disebut orang adalah itu antara Sngi tersenyawa itu kom yo kata kekit kom yo kata Khaïi senyawa mabenen senyawa adalah sun mensenyawa untuk senyawa mensenyawa Tangwa mana Esther, mana Khaïi Esther. Berkata di ini je, angari siapa ini? Jadi je tu, mana tu? Dari siapa orang ini? Ibu kita kisah orang kata ni tu, dia tahu ni, ni bibir dari tahu. Untuk mengenal siapa dia, apa yang berlaku, untuk mungkin. Dan sisa ada suatu yang mengenai, ada suatu yang mengenai. Jadi mana life works ni ada, mana addiction, mana Nongdi tak MD jaga problems. Pesnya kau ini dari selama ini hati from change yang di repair. Kerja gua pesnya ini ile sebenarnya kini program manusia. Every year on 26 June, the International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking is observed as a worldwide to raise awareness about the danger of drugs abuse. Satu ketijen, wailek yang ini program management. Lepas cemi, bukan ini bisnes tangjelai ketika hal yang ini dah drugs. Kali bukan hanya di aspek level army di district. Kebas cemi akhir stok kami, kode empat pun high level kita yang ini drugs. Katuan kecil senang seram. Kami dengan contoh yang ke Western District. Ngada wah future talk yang kena sebut kemudian yang ini ke awareness. Kamu sekali jangan ini message. Dan menjadi jangan tentu dijadikan nama bisa kemudian itu. Man kita kena sebut. Cuma man baik sekian yang lebih nanti jingok dijingsi yang terkait. Kami tak berpun desi jihad. Hal elat bersyaitan ubiak uban biki. Ewa wan ibelek tolek ini berhad. Kenu wah diberi kibeti tak jihad di upenggit. Hamdan biki dikena dibedaman hidup tadi. Dan jihad jid yang dilak dibahad. Tak boleh disebutkan Tersenyap man beru celat leha ham celat isi yang lagi nan dari singap isi yang berkat dan ketip yang kini program ini kami people first stop stigma and discrimination strengthen prevention ang kini ketip betul isket beru man baik bon dibru joyo ben kena yang dinangi henry di wancani katam di prayang buat manusia di yang ke problems senyawi atau sikit entang sikit MJJ di wangap wa MJ problems te
Bon ibu kena kentari, orang nak di drop tak mesti, rain tak mesti. The man itu tak ibu dah kejut. Ibu man addiction is a disease on kita. Mana kejut ki menjadi kita. Hasta kuat lagi percaya oleh orang. Itu kejut emen kan lagi Sngi cak demi asal di apa di bukan berarti yang dijadi di dengar ki. TI ini halal halal kok makswa ini dikasih halal kok ini lagi rakyat kita perlu kita dengar hati kita dong kita counseling repair mereka juga ini ya Jowai wong lagi nak wujud yang tidak ada yang lagi nak Drok yang mesti ini jadi kita sekolah belajar Jen sen ini juga hidup sen yang UDM kan ini baru senyama tercang kenai WM di office wajah di usia yang kita problem sedang beliau ini kita jenis sedang wajah ini ya umurwan dan ya dia cek dia